Горной луғын бәржігістақ нәхілегер өріләқ бұғыға майгыға үсмен деменнәқ саңа жарылыда болла. Манна бігі ұстар білақ бұтсырытта. Туту кисыллах программа чертисин төмөккән. Бу кварталга 10 квартиралах 4 толору качырылла диелер кийдилер. Опсая бу программанан биһиги луспутугар бу сылларга 5-9 ел бу маннык йөрүнү үллестинне салгы биһи өссө 7-12 елга маннык программанан 2-нче уен хетте хылгыдылы сыл бүтүрдүлы тексериектәк бит. Биһиги Туту он архитектура министерствотен кытта правительство республика правительствотен кытта ыксаллахмит кварталлар обустройстволарга конкурска кыттаммыт бу кварталга уну сыллата берерге үлени ыттылар. Ол түмүгөр баланы бүгүнкү күн тургунан бу жерлер толору качылылах болдулар. Нехелек оту таксыз кварталыгар 16 ел саңа квартира күлүһүн тутан үйөрүлөрө мөңгөрө суак. Үйөрбүттер оттолорго сааман жоллогунан болар 2 аңар састак сайына Павлова. Бүгүнгөттен ала Бәддигәстә Карачан огото толору качылла квартира бары түйө өрүттерин туханар кыактанар. Би баланы бу жени катасып баттанара. Та дигенен туак бигенен то программага кирбиде тупалай чөйүн балай да болла. Би баланы Октябрьская жагыстен олор буппут эрге багай булар кутулат жага. Бантан бу күлүс бере битти буларын эпиттер күлүс бере битти благоустроение жаады бит анда үйрен тогыта күн бес оглакпын аны бу кым бим белли берем хэ болема мега нада ота бем өн үс кырыгылардакпын оттон үйрү бит лахан маны күчөй благоустроение жаки битигер ичүгэй раз ке сагос онна Күн бүгүнгөттен саңа жига хайттыра киирен. Сотору кеменен бур тахарынан малахан өрүләк түгенигер аймак биле жондурдун ырыктыра. Михаил Мордовской Михута, Игорь Тимофеев, Сага телевидениеда, Горный.